Ay tay, mayong adto. Mayroon ito po. Nagunsa ka diri atay? Tapos lagi taon. Unsa man ni diri atay kanang inadlawan ka diri ha? Lawan. Dako-dako pud ning area no. Pila pa adlaw nimo diri atay? 350 ra. 350 ra? Agoy kabarato ra ba si mong adlaw diri ah? Libre pud magmerinda diri atay. Adali wara may uso rin sa libreng merinda. Ay wala pud na usong merinda diri sa inyo ha? Wala. Agoy kaluoy sad nimo. Pila na man edad nimo karon tay? Sa 60 taon. 60 na ka. Sige gyud kag trabaho. Sige, kay pobre man. Kaluoy sad nimo tay no. Libre po kag paniud to diri atay. Dili. Wala tay libre pagkaon ninyo diri ay. Wala. Unsa man taw ni nga 350 ra nya dili pagid libre pagkaon. Gani. Kay dili man na uso ng libre. Amuha man ang pagkaon. Ah, inyo ha ang pagkaon. So bali inadlawan ka diri ah. Nadlawan lang mi. Asa man day mong pamilya di ay karon tay? Tuwa dito, layo kayo. Ang layo kaayo. Layo. Pila may anak nimo karon day tay? Tulo. Tulo. Nya napay mga asawa. Naa. Nya unsay may trabaho si mga asawa? Wala, nahalay sa balay. So ikaw ray nang ginabuhi. Oo, ako rin ang hinabuhi. So ikaw ray ginasaligan di ay nga mo pa nimo trabaho matagadlaw. Oo, adlaw, yun tapas. Ug mahuman ka diri atay ug hagbas asa na pud ka usa na pa imong mga trabaho na pud nimo? Mga itar pag trabaho, usay, mangupras. Mangupras pud ka. Usay, mamunot. Usahin mamunot pud kag lubi. Mo din imong trabaho. Usay gani, og kuan, mangarit pod. Mangarit pud ka. Mangarit. All around day ka diri sa bukid. Oo, round. Kugihanan day nimo no sa imong pangidaron nga 60 sige gyapon kag trabaho. Sige, trabaho. Unsa pud ka oras magsugod og trabaho diri atay? Manang umaga, Oh, alas 7. alas 7. Ug mundang ka Alas 4:30. alas 4:30. So taas-taas pud ay no sa nya 350 ra imong adlaw. 350 ra. Actually tay nagapangita jud ko og deserve nga tabangan. Karon kay ikaw man akong nakita-an diri So ikaw gid ang deserve nga angay na ako matabangan karon. So amuhatag ko karon og gamay nga tabang sa imo ha. Okay ra ba nimo? Okay. Relax ha. Silong sa tay kay init ra ba kayo diri Diri ta kay init kaayo ba. Tumaw na nimong agi karon tay. Oo, marami. Lapad dako na pud kag agi no. Nala ko ihatag nga gamay nga tabang sa imo tay dili man sa ingon nga dako tay. So ikaw gid ako ang nakit-an karon diri sa bukid nga deserve nga tabangan. So liog ko sa kamot tay kay nakoihatag nga tabang para sa imo ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 imuha na natay. Salamat tani dong. Sige wala na Problema problema ninyo sa kuha. So tabang ako na para sa mga tay ha, di man sa ingon nga dako tay, ginagmay ra gid akong tabang para sa mga sitwasyon karon. Kaning gihatag nimo sa kuha, purong dako ra man ini. So mo ganin nga para sa ko gamay ra gid kaina kay buto no naon. Dili man ko ingon nga kwartahan ko tay. So ang ako gusto lang ko nga mutabang nga sama sa imong sitwasyon nimo. Ang ako ganahan man ko kumutabang sa mga pobre pero dili sa ingon dinag ko ginagmay ra gyud kay mao ra man pod akong makaya pod. So mao ra gyud akong matabang para sa imong sitwasyon karon tay. So ikaw ni bahala na tay ha. Salamat taning kwarta sir kaya par kung makapalit og bukas. Sige tay, ikaw ni bahala na tay ha. So balik lang ang trabaho karon. Balik. Sige padayon lang gyapon ha. So malang gid na tay. Ay lang jud kalimot og salamat sa Ginoo tay. Salamat sa Ginoo nga gitabangan ko nimo sir. Sige wala na isa pa yan tay. So ikaw ni bahala na tay ha. Sige tay, balik na trabaho tay kay mangita pa pod ko nga parehas nimo nga sitwasyon. Nalipay gid si tatay mga ma'am og sir, bisag dili man ingon nga dinag ko ang akong tabang. Ginagmay ra jud ang akong tabang mga ma'am og sir. Ang importante nakatabang ta sa mga pobre para sa ato ni tatay. Sa mga nangutana diya nga nung gagmay ra daw akong inhatagan. Ipahibalo lang nako sa inyo ha. Wala ko'y mga sponsor, kaugalingon ra na akong nga kwarta nga ako ang ginatabang. Unta suportahan gyapon ko ninyo mga mama og sir para dagan patamatabangan sa ato ni tatay. Pinaagi lang sa pag-share ning video ha. Dako na kay nang tabang para sa ko ang mga mama og sir. Ug mao lang to, daghang salamat.